Pemirsa, kahanan panglalah COVID-19 ring Kota Denpasar tanggal 24 Januari warsa kalih tali selikur Kanton Ngelimbak. Bali talar ngawawahin kasus COVID-19 antuk ulung dasa kalih diri. Kauningin pasien sanekenak wenten 6 dasa 3 diri. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Idewa Gederai Mausang, penincapan tren panglalah COVID-19 mangde kedadosang uratian samian angge. Dane taler mausang mangde krama nincapang rasa waspada santukan yening sampun ngeluputang prokes janten sida nincapang kasus COVID-19 ring Denpasar. Ring galah punika dewarai taler nyarengang krama antuk ngirangin parikrama utawi malulungan tur ngandegang galah antuk muali ke genah palekadan saha ngelaksanayang becik protokol kesehatan. Parindikan puniki kemargiang sangkaning tren panincapan kasus Kanton Ageng sinambi sayan tedun nyane wilangan pasien kenak sane mawasana ring penyiagayan ruang isolasi miwah perawatan. Anutin data wilangan kumulatif kasus positif kantos langkungan 6 tali kasus. Wilangan pasien kenak COVID-19 kantos langkungan 5 tali diri. Pasien sane padem wenten 103 dasa kali diri. Raris kasus aktif sane kantun molihang perawatan wenten langkungan ulung atus diri. Krama taler kaaptiang nincapang rasa eling sajroning laksanayang 3M inggih punika nyaga jarak, ngangken masker, miwah ngwajikin tangan ngangken sabun ring toyel sane mambah. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.